thama ditiro ke selo se se diragalang mo pusong e ntšha segolo jang fa puso e ka thapa bontsi jwa batho ba ba setseng ba filwe ditiro ka nakwana. Thousands of teachers who are temporary teachers. So when you are a temporary teacher, it shows that there's a job. Why can these people be absorbed? Because if you are a temporary teacher, you're not employed, you are underemployed. We have got the people who are working for Ipelecheng, for Namulaluba. Those people, you can easily transform them into public waste model. We have a lot of clinics, primary schools, they are so dilapidated. This idea of giving tenders to people to paint a primary school, this we should stop. The government should just dish out money to district councils and a lot of artisans, even where I come from, in those villages. The buildings unit in this district council should make sure that they supervise those people. When you supervise those people, you include them into jobs, they get the decent money. I mean, there are a lot of jobs that people can think about. Mothusa mokwaledi kwa lephateng la tikologo le bojanala mme Masego Moketsi a re bojanala a bonile le seabe sa 13.5% mo go goleng ga itsholelo ya lefatshe mo ngwageng wa 2024. A re seo se supagetse ka madi a bonweng mo bojanaleng le go tlhamiwa ga ditiro di feta 107,000. O buile seo mosong ono kwa monogaborone kwa molotlong wa go ipelela dingwaga tse di 20 tsa lekgotla la Cheetah Conservation Botswana. Lekgotla la Cheetah Conservation Botswana le le itebagantseng le tlhokomelo ya mangao mo lefatsheng leno ke lengwe le le nnileng le seabe se se bonalang mo mading a kana ka $2.8 billion a kgobokantsweng ke mahama wa bojanala wa lefatshe leno monongwaga. Mookamedi wa lekgotla le Rebecca Klein a re ba tsweletse ka maiteko a go oketsa seabe se ka go rutuntsha bana le seabe ka tshomarelo e lolameng ya mangao mo lefatsheng leno go tswelela ba babalesegile. Team focuses on raising awareness for conservation among the youth, general public and a range of stakeholders. Tshomarelo ya mangao re ikaelela gape go ruta setšhaba ka tshomarelo ya ditsatlholego. Lenaneo la rona le lesha le lone le itebagantse le go ruta batho ka botlhokwa jwa go baballa diphologolo. Increasing knowledge, reducing conflict, raising awareness, all of these things are essential. But what about creating value? Our newest program, Communities for Conservation, aims at empowering communities in strategic conservation areas to develop nature and culture-based economies. Accepted the invitation to come and speak here because we are committed to. Ra amogetse taletso e go tla go ipelela letsatsi le le lona re leba lephata la tikologo le bojanala ka gore re dumela thata mo tirisanong mmogo. Re fano go le rurifaletsa gore re na le lona mme le gone gore re tla tshwaraganela tiro e le lona. CCB that we are here and we are here with you to support and to be doing work together. Lentswe lefatshe la Botswana le ipelela dipalo tse di go godimo tsa diphologolo tsa naga le tshwentswe gape ke dikgang tse di amang pabalesego ya tsone di akaretsa kgotlang magareng ga batho le diphologolo le tlhoko la bonno ga mmogo le papadisano e seng ka fa molaong gareng ga tse dingwe. It has been found in 2003. It has dedicated itself to securing a future where humans and cheetahs can. Lekgotla le tlhamilwe ka ngwaga wa 2003 le itlamile go netefatsa gore batho ba tshela le diphologolo ka kagiso. Gareng ga tsentseng re bereka mo go tsone re le phata ke go baballa diphologolo tse di mo diphatseng tsa go nyelela. Science of wildlife, including and specifically to endangered species. Tlhalositswe fa go le botlhokwa gore mahama o ikemetseng o tshwaraganele tshomarelo ya diphologolo tsa naga le mahama wa bojanala ka jana seo se ka thusa le gone go somarela ditikologo go tlhama ditiro le go godisa itsholelwa lefatshe leno. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone.
Councillor yo o fentse mo ditlhophong tsa setšhaba tsa monongwaga tsa kgaolwana ya Chobe Enclave Central kwa Kasane wa Party ya Botswana Democratic BDP re mo ketse jana o phaketse a bolokile kwa Kasane re jane yo tlholegang kwa Kachika kwa kgaolong ya Chobe o tlhokafetse kgwedi ene tlholega raro a sena go lwala ka nakwana gape a sena go fenya ditlhopho tsa buleditswe tsa Party ya BDP gareng ga ba baneng ba tsene phitlho eo ke moeteledipele wa Party ya BDP Dr. Mokgweetsi Masisi ke a leboga e ole wa Dr. Masisi o kaile fa rre mo Ketsijane e ne e le motho yo thaga gape e le leloko le le boikanyego la Party ya BDP ka jalo leso la gagwe e le tathagelo e tona ka a dirile mo maemong a farologaneng mo partying go balelwa le go nna modulasetilo wa komiti ya banana. Dikgang batsadi ba ga Mokse ka pulwe sisitseng ke tle go lema no le bana ba ga Mokse ka gore Mokse o re eme no ke o eme le hatsile no ke o eme party no ke le nna ka senamana o nkime no ke Mokse nna ke ne ke soletse gore ke ena go ipika gompieno ga go a nna jalo mme tsotlhe di tswe ke raba Moketsi o na se tsa itse gore o ya counseling ke gakologelwa re se re tsene le go di-primary elections ne re ga re kopane re le mmogo a ba coacha gore banna ga re tsena kwa ga la apare disutu tsa ga Themba Joina ke tsa gore na ditse tsa Themba Joina a ba rare go aparwa di-slim fit la itse rona apara yang leso la ga Rejane le togetse ba le bantsi ka bohutsana le go gakgamala ka go kaiwa fa na sa supe bolwetse bope pele ga a robadiwa ba gaetso nna ko go nna ga a lwala Moketse ga a lwala ka gore le nako e na le go sepateleng ke mmotsa gore Moketse wa re go rile o lwala ga kae a re a nona ke siane o na le a lwela nna ke siane ba gaetso ke bone Moketsi malatsi a le 4 pele a re tlogela ke ile go mo thola go sepatela go le mo Kasane mo pele a isiwa ko Maung tsatsi la ntlha ke ya ba ne ba re ne ba mo tshetse molemo a buletse ga ke ya la bobedi ke ithetse Moketsi yo ke meetsing a batla go tswa mo sepatela a nghaga a batla go tsaya dikgang tsa sepolotiki Moketsi a nthomamisetsa gore wa wina o ka Cheetah a re ke a wina go sa kgathalesege Mox o togela batsadi ba gagwe batsalwa le ene bana ba le babedi le tsala ke a leboga eole BTV News Kasane. Wetso o le dikgang tsa Botswana Television ra tswelela dikoporasi di rotloeditswe go tshwaragana gore di kgone go gola le gore go ntsha maduo se se bilwe ke mogolwane wa tsa kgwebo kwa company ya Holland mme Reason Nyambambi kwa phuthegong ya dikoporasi kwa Maung mme Nyambambi o kaile fa dikoporasi le mekgatlho e hapegileng e tshegeditseng itsholelo ya metsi ka go farologana a rutlepego ka maranyane sa makata. Batswana ke batho ba ba tswang kgakala ka mowa wa boipelego le tshwaragano go fenya mathata a fa pele ga bone bosupi jwa se ke go thamiwa ga dikoporasi tse di tswang kgakala di tshegeditse itsholelo le letlhoko la metse ka go farologana mo nakong eno se se tshwenyang thata ke go tlhoka go gola le go dira dipoelo tse di bonalang ga dikoporasi. I would like to encourage you to make use of technology such that ke rata go le rotloetsa go dirisa maranyane gore re kgone go itshwaraganya le dikoporasi tse dingwe re bo re atolose ditirelo tsa rona ka dikgaolo tse dingwe tsa lefatshele ke yone tsela fela e re ka golang ka yone le gone go itepatepanya kana go gaisana le dikgwebo tse dingwe. This is the only way that we can be at par with the private sector. Go tlhoka go tshwaragana le maitemogelo a go etelela mekgatlho a tlhaelang go kaiwa go busetsa dikoporasi ko morago. A le gopoleng moase koporasi gore o tlhoka collaboration e ntsi
e leng gore betso ke batla gore ke supe ke papametse gore ya tlhaela magareng ga rona ba bangwe ga ba re thuse re santse re hema ka mathomboka kwane re le bapele be re ra go ja dividend ya bokae ga re lebe gore mme kana ga re ka ba tsholetse jaaka re tswela gompieno a ke re tswela bajuta pelo ka ga ba gokaganeng ka teng le ka dikgwebo tsa bone di gokaganeng ka teng mme re ba tswela pelo re sa itse gore kopagano le go phutha dilo tsa rona re di bereka ka tsone ga mmogo ke gone mo go dirang gore re gole ebile selebego sa rona se be se fetoga ra itse gore dikoporasi ko magaeng a rona ke tsone tse e leng gore di ka tshwara economy and ya ka re le dikoporasi ra itse gore we are in all 14 regions tsa Botswana ka bophara mme hela ga e le goreng re ka kgona go rutuntsha body sentle ra ba ra rutuntsha line manager sentle re itse goreng economy ya rona e ka kgona go gola ebile re itse gore o ka kgona gore o kgona go duela dividend ga ngwaga o hela puso e tsweletse ka go rotloetsa dikoporasi le go tsosolosa mowa wa tirisano mmogo mo batswaneng ka molao o tsamaisang dikoporasi e dirang jalo ka go tshwara dithutopuisano go rutuntsha le go tlhatlhelela dikoporasi ka ditsela tsa go godisa le go tsamaisa dikgwebo gore di dire dipoelo. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Wetso sebaka jaanong ke sa tsa metshameko morare Thato Kgosimore o eme sentle go di gorolela. Ke a go leboga jalo o lebile motho wa amogela tsa metshameko tsa Botswana tonight mepego e kwa setlhoeng moeteledipele wa setlhopha sa Mochudi Santa Chiefs Jimmy Kiring a re sengwe le sengwe sa aperitsiamo ebile ba simolotse leki ya ngwago no sentle o buile seo mo puisanong le ba lekalana la metshameko la Botswana Television Tshepo ke hemile ka dintlha Kiring a re maikelo a bone ke go netefatsa gore ga ba fologele kwa leking e kwa tlase. Objectives kana if we say we want to stay in the league one of the key ingredients tsa gore ne mo leking fa o batla go nna mo leking o tshwanetse gore o ikage gape o nne le tebelo pele ga rena mogolo ona steginiki mme re batla go godisa setlhopha sa rona sa bomme. Team, for instance, we don't have a technical director. The ladies team is not at the level that we want. So for us is to fix the structure. Dialolwa mo leking ga a lekana go tsamaisa tiro tsa setlhopha mme ba leka ka bojotlhe gore ba tswe ka metlhala ya go dira letseno. We have to transportation, salaries, accommodation. Boroko le dipalamo di a tura mme madi a re a tshamekelang ga a lekana. Dilo tse re tshwanetse ra di emela ka dinao gore setlhopha se kgone go itsetsepela mo leking. But the demographics tsa bolo mo gae bona re ka direla. I hold 90% of the shoulder holding ya quick deal. Quick deal ke one run the day to day. Ke tsore 90% ya diabe tsa setlhopha mme ebile re tsamaisa Chiefs jaaka kompone. We run the team, the society is separate from us. Though banally that 10% shareholding. Right. Yeah. Chiefs e teletse pele loko morago ga diphenyo di le 4 le maleka le mangwe. Tshepo ke hemile PTV Sport Gaborone. Fa re tswelela moeteledipele wa lekgotla la Botswana Volleyball Federation Tsoseletso Magang o tla emelela go leba kwa Porto Portugal kgwedi eno e le 13 kwa tla nnang karolo ya phuthego ya International Volleyball Congress e tla simolla NGWANATSELE a le 15 go fitla a le 17 e ntse le kwa phuthegong eo lekgotla le la boditšhaba le tla tshegetsa ditlhopho tsa komiti e ntšha kwa Magang e le mongwe wa bontlhopheng ba maemo agenda minority. Out of Africa, I'm the only person who is contesting for a position at the upcoming FIVB Congress, and I'll be contesting for a position to be one of the gender minority representatives in the international board, and I believe that. Ke nna fela mo Afrika yo ke supileng kgatlhego ya go emela ditlhopho kwa phuthegong e kwa go tla tlhophiwang komiti e ntšha e tla etlelang lekgotla leo pele. Ke mongwe wa bontlhopheng mo maemong a boemedi jwa gender in minority. Lengwe la mabaka a dirileng gore ke emele ditlhopho tseo ke gore ke dumela fa tiro e ke ntseng ke e dira mo gae le mo borwa jwa Afrika ga mmogo le kwa America kwa ke ntseng ke rutuntsha ka go akaretsa bomme mo motshamekong le mo boeteleding pele jwa motshameko empa ya mo maemong a mantle go dira bontle mo thomong eo. If you don't have safeguarding qualification, you cannot even attend games, you cannot even attend meetings and so on. So these are things we need to be advocating for.
in terms of international volleyball, and I would like to be one of the voices. tla re tse sebaka se re go eleletse jalo katlego mo ditlhophong tse o tla bong o di emetse mme ka yone tsela ya gore tla kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa Botswana tonight a re ikgate motlhala re lebe tse neng di goga kwa pele. Diketekete tsa balatedi ba phathi ya UDC ba tsheregela kwa lebaleng la metshameko go ipelela go phenyo ya monongwaga. Mokhanselara wa kgaolwana ya Chobe Enclave Central Africa. Mo go tsa metshameko setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se simolola ligi e kgolwane ka mašetla. Tsara kwa bosupa wetse o ne re go tshwaretse hela dilekalo ba tepolwapi ba go re neela seemo sa bosa. Betso madume nka mogela ka seemo sa loapina ke Faith ke tshabile a re simole ka go lebella pule e gatisitswe mosong ono ka nako ya bofera bobedi 46 ko Baipidi Primary School, 21 ko Khadai Primary School, 22 ko Tsabong Prison Farm, 16 ko Dupale Mepe Farm, 15 ko Ngojane Meteorological Station, 13 ko Shakawe Meteorological Station, 10 ko Gantsi Meteorological Station, Bosupa ko Tsabong le Tshane Meteorological Station, 6 ko Sunnyside Agric Research, bone ko Kuke Primary School, boraro ko Good Hope Meteorological Station le Grootlagt Primary School, bobedi ko Motopi Primary School, bongwe ko Kasane Airport le Suwa Meteorological Station. Mo nakong ya gompieno setshwantsho sa loapi se supa go bonala maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno a re soletseng gore a kanisa pula bosigong jono kgotsa a ka duma. Mme mogola ka mosogong re soletse re go bo go thibile ko dikgaolong tsa Nghabe gantsi borwa botlhaba kgateng kweneng le borwa jwa kgaolo a le gare ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tseo fa ko Kgalagadi Chobe bokone jwa kgaolo a le gare le bokone botlhaba re soletse re go bo go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Mo maphakeleng gone go tla ikutlwa go le bothitho mo dikgaolong tsa borwa jwa kgaolo ya gantsi le borwa ka selekanyo sa 17 ko Good Hope go enko 10 le bofera bongwe ko Jwaneng. Mafelo a mangwe a lefatsheng le gone re soletse go ikutlwa go le mogote ka selekanyo sa 20 ko Tshane go enko 22 ko Suapen le Maitengwe. Mo tshokologong go tla ikutlwa go le bothitho ko dikgaolong tsa gantsi Kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa jwa kgaolo a le gare ka selekanyo sa 27 ko Jwaneng go enko 32 ko Mahalape Selebephikwe le Platjan fa ko Nghabe bokone jwa kgaolo a le gare le bokone botlhaba gone re soletse go ikutlwa go le mogote ka selekanyo sa 33 ko Gumare go enko 35 ko Maung. Ko Chobe gone re soletse go ikutlwa go le mogote thata ka selekanyo sa 37 ko Pandamatenga go enko 30 le bofera bobedi ko Kasane. Ha re lebella ditoropo tsa Sadek re soletse gore go nne le kgonagalo ya pula ko Manzini, Maseru le Johannesburg fa ko Qebega gone re soletse gore go thibe ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula. Re soletse gore go bo go apogile ko Antananarivo, Beira, Harare le Windhoek fa ko Lusaka gone re soletse gore go bona le dibata tsa maru. Re soletse gore go bo go thibile ka bontlhabong ko Dar es Salaam le Luanda ka kgonagalo ya pula ko Dar es Salaam fa ko Blantyre gone re soletse gore go bona le dibata tsa maru. Kinshasa gone go ta thiba ka kgonagalo ya pula. Ke sone seo se mo sa loapi a ene poro.